Mana Elena umwe katuno ina monza na mama utamata makate sawa silingi ya na yimwe miongo kenda na kenda katuno ovadhei itano madhawa mambe ya kutumika saa sita asia otuko nginyamba tuko 14 ama moi wambe mwaka ni wangili ile na miongo ile na ina. Tuisonga na mwe na mo ayumbe ma ulei meweta mbunge yao yu ni chonze na yina vinya ona umwe wa kutetea mwenende kukoni ya maundu mukuli alama ende kutuika muyo munene kwa mamilioni ma enende ayumbe ma waipa evo makali molu wa kitui chakate na mundu mwalika wa kitui rural ni maweta kana President William Ruto nuna kengie nende vindani ya sikoko ya Jamhuri Day kana mbunge ya oyu ni yungamete valawa weta ayumbe ma silikali ni menda kuswania ingi kwithuki siambe wa sia wa mwenende ula muvinye kana wende kwithiwa evindani lame kwithiwa maiveto kithia milati ya musumbe kwa kithoi o vikie kwithiwa yende ya kumuvinye ya mwenende livoti yake Benjamin Mwaka. Nima weta mbunge ya oyu esilite kanselani kathuku muno kuvitukitha cia mawendi onthe ma serikali nene mbungeni tanzia ya kusinda na ulei vandu va kuswania hundu mwenende ukuneka. One Dr. Makalimulu muyumba kitui chakate. Tunaoni katika mwaka huu mutindo wa kuithia sindu sieronde serikali ona andu matambire kwikunikala kwa kinthini uithia andu metayari kukunea kura i kwasio yes na kuithia na watu upande ulongi twanena twaze kindu giki ka kikomisya a Kenya na kikomisya nthi twikuki binga ithi tandu ma ala nini nina bitukie no serikali na mobilize lakini kila umwaka yu ukite kuthara iyo theri tuonie mathina masino tunanenea tela twaisie kuongela koti komisi ya Kenya Kenya ni kwa tibala kila mu Kenya ni kuiwondo kindu chomete finance bill na ile atwikie mwao mwaino wa thanthatu ithitwe iwe tutayo kitina kinene cha kwambata kwa ngalama ya mikalile mwao wa kinandu kati wa koti mbia wa etie housing levy nele naungamwe ni koti ondumwe na VAT ya mauta ila yamba tukwe kuma kilungu cha nana ulwayana kuvikia 16 ulwayana ila twaisie koti wa mvi wa numba ti koti museo kwa Kenya ni munoni koti the high court kwazia ni constitutional no ngamwa whether mbunge ne kala na nyine mbungu ni tamu yakwa katatu whether mbunge ne kala okethia i kama undu tachonze whether ukikamba kizio tachonze okethia ni ila lame dag ni mbunge naye 13 na yuthi umo uwamyei ile kwa yumbe ukie vinda iseo no kana kumatonithia makiethukisie neso acio mwene nthi kuya ndwani kino ndena kuthuthia mbunge twisioka nikana kala mbunge mieno litwane ngwa kala nthi mwene aswane na akili yake akuliokie mbunge kwikata ose katiba asome kipengeo cha 95 ona wa mbunge ni chao nikana ngatu kwa mana baamwe wa keli withe kila mbunge oka ezwe wake esi kana mbunge nde asobwa itwike kamubea ka executive kana ngatu tubitu kuthia miswata ya serikali no tubitu kuthia miswata ile kusaidia mwene tutosizia upande wa siasa nake muyumbe mboni mwalika wa kitwiruro heweta kwambata kwa mauta kuna twaye yulu siendo kila sektani namba yingwa uneko ni kuyithwa nayo kiare ineviki ya muso wa vakuvi silingi bilion 8 cia koti ile nenda nthino wa mie 3 ya mbe ya mwea uimbia na nuwese mota mamina kuthi yulu kila kindu chonde chenda yulu idita mbunge tutate bala tusomwaka lakini nondo te katika mulengo la wandu ala nini uweza kwithia unatoe kata ni lazima alame eingi mai serikali marusinde mi ile itatu ya mbe ya mwiwa monza wa nana na wakenda KRA ile collect ya ushuru nine mwene ko collect bilioni miongo monza na kenda niki nikwithia andu pala mavikite miwa matendea kuiba ushuru no athingilela mute ao utumite makambu maingi maitoloka va Kenya na kutwa biashara cio nthi atui na kwetwa kuna munene kwatini wanthe na makamba ni nondo makamba ni maingi ini mavingite na mathi ntha ma Uganda na Tanzania kuni kwa operate na operate ku kila mo produce ku mogota Kenya kumbe ni tukusia ushuru
keli ni tukusia uandiki. Mboni mwalike kalanza mani ya mbunge ya Kinandu na methi tumayiki ya kithimini muvyo ya Kinandu kumana na kuselezya mbeza sia ayumbe sia NGCDF mathina lo kueta ni maingevye na serikali ni yaile kuitunga zama tuhilika mwaka imbia wa ngilile na miongwele na inam ninguli andu maitu tuyumise nundu ibinda ni umu muno na ni utabia nesa ona MP ala mezi serikali no ina ona mandie kona kina bina nundu akwetha wetha ndu na CDF ukaikwe andu maguka thukumata. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nito Benjamin Mwakam. Henende kuma kaunti ni itatu sia ukamba na alame kumanite nthini wa unena ni ayulu ngalama ya mikalile kikalokila kiumbanitwe ni kundi ya Action Aid mwambana ateteima kisia enende na ala me kumanite ni maelesia kana ateti aingi alama manyuvete mayuviki ya kuiwa kiyo cho kana kumatetea kumano na maundu amwe ala serikali uendesie maundu alame weta kana metuma ngalama ya mikalile ndi ambata na ingi kuikianzia wasia uni mwisioni wa kuiva kwani inene yila serikali ya katiko vete aingimo maitula muti serikali kwa kwithiwa yingengani vala mwenendi ukwetakana mayavikia kwithiwa mayani wa uneni kana mayani wa mawatho mwala manengeto ibindani ya campaign livoti yake Caleb Chala na watete imaki sia enenthi na enenthi lo watoiwe kiwanzani cha Green Park va musini wa wote na uloete vamwe enenthi na atete imaki sia enenthi kuma kaunti itatu cia ukambani ila ni Kitui, Masaku na Makueni. John Mwaniki na ulani umu atete imaki sia enenthi ni watinia wambatu wa siendu na vala wetakana serikali tayemetwa ni uthesia mathoa ma siendu sike vathukanyo ona kutwika enenthi ni matetete vakuyana bese ila no manatumia waenda sokoni wina ngili umwe kila ona thoa miaka ile methelu nikiolekete almost nusu yacho na ngalama ya mauta undu mambatite muno nitukwe kana mauta ni matheete indi twinesa kuona twinesa ona utheu yoneka katikati wa mathoa ma mauta muthenya wa ilako naye na sikoko ya madaraka not madaraka Jamhuri Day ni tunaiwekana thoa wasino no theete kwa silingi thanthatu no theete kwa 2.7%. Uneni wake ni wakwatomba unemeri mutuku na Joseph Munyoki alama wetakana sindu kauta ila enende mana kwata kuma kwi serikali muvituku nesiaiye na ingi serikali tayemeto kuyanise kila yathie mwenendi ivinda ya kini tida atikuite families tutika kuona sia imaito ala tumete families ite advantage muno kwa serikali nesisi na theithesya na still nienda kwa asia subsidies ila inatuye good kwa education itongwe nondo andu ma Kenya to disadvantaged muno wasisya yu high school percentage ile na nenganawa ni nabetiwe the health education the education fund ile na nenga wa high school ni nabetangi kwa uyu wesa kwithia musiai akuite ithita wanamuika kuona maisha matuvinite muno nondo serikali la yebone thiye ina ngovi mbinge muno cia mbesa na yambatia maisha muno esa kwithia tila twevya ni mbinge ayana mawathala ya twathie la ya campaign yana twamenenge kivela ya sumbika tipo na makwania tiona yendete kando na kila yathani nondo ni atwathie kutumia nthi tukili ulo lakini ni tuonie kana ikito tuvinia ndio tukili na thi tukula cia serikali ika mibango yayo nekuli mwenenthi nondo ithia na ina mekuya maliwa la mani mundu ya liwo umwe kwa wetuko aya mbesa niko koba andu makobete mbesa imwe sivika ite kula je serikali isi cia maundu akole ni kumya mbesa ita World Bank kana IMF ndio consider coordinate kana kusoea ngarama isu ithinete kuombana ta anarika na nitubane ine tuanzia sabali ni anzia twita anarika alange kuma kaunti sionze tikomane tusukume serikali mpaka mbunge itie yathezia maisha ndo yatwa mbomba no ingeta yine cia toiwa kaunti-ini 11 va Kenya ila ni vamwe na Baringo, Kisumu, Homa Bay, Kajiado, Nairobi kati wa kaunti ingi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
Kana kamweka ukuu wa miaka 12 kumandwani ya kiongwa ila kimani changilani mwa ukamba wa masaku nikaviti asiatemana kubithukiwa na kuumigwa muno ni nyamu ya kithekani ila itanamba kumanyika na ila ithitwe ithinia muno enendi kuma kimani changilani kwa kubithukia ngiti na indosyo bala methitwe mayika ila kana mayika la na wia munene tukwatine na kedan mongela ithe wa kamwana ka ndanena na andiki ma Mauvoo va kimani changelani ni walesekana kamwana ku abithukiwa ni na mukavindani kala kiendete kuuta kiiguo vala na mwisu ya thanukia ing'oi na kamwana kukayosa ivia kayikime yake uka na yake yikisya vala yatembwa sati na yakuthuka kamwana kukauambu na andu meteka mbwisu na kuga guketana saa 12:30 ciana ciakwa ciamukie kwa ciendete uzine na hivi kabandu nziane namo nijumileile bau kikuthune ela jumileile bau kikuthune ni thanukiye kana ni thanukiye ng'oyi mena maendete uzine na kamwana kamwe nundu wa kutetea ng'oyi nikozie bia kagima na mweno na namo yale kuibala be ng'oyi ya thanukia kamwana ka me imwe mazianewe nikakwatie ngalegwe imwe yakatembo ya sati ajuma uambu muno niwe tumia kwacha saa hizi twazemba na twoka twametana aitwametana na mwezi ni sembia yalikela kuthune bau yathi na mwezi thite itusumbwa nundu ni ndete ngite ina ndene wa mwei oyo mwei modelu ene twekelete na wia muno bio nundu ona wa kwambililia wa chumwa ki nina kwatie ngite ngi obuba kube na yoneka na ndu makwa na maithenge wethia maithenge obaza umwene na yu mazemba masioka numba na kwa jela inaendie bona endie nethi chocha ngitezi ondo je weyo amwezi ukebetangwa bau nundu ni kwezo kuna wea ni kwezo ete muizio munene nundu keka tuina umelabo kana kaugetha kalekile kitumini chu MCA wa Mutironi Ward Joana Munyao ni watula mutima ofisa mausuvia na musia kitheka KWS nundu wa kwitha maende na kwikusia onetina wa enendi kuma kimani kichangelani kwitha mokilitie kiyo na indo cione cithitwe cibithukiwa masani mautuku na maende na kwikala na wia unula juu maofisa asu ma KWS matethitwe mayeyumile na kuveta na mwisu katikati wandu etina wako maripoti ya ngiti mbua ya ikailekela bau na indo teikuwa na mayosa atwa nenda umeo temanenga ochumwa kimwe nikana moge mabetange na mwisu ketha tiyo ndo ningu mobilize andu makisio ketha te iyo lindwa ithe te linde nondo te yeza kwetekela nekana tuize kunenea andu mewae kana tuende na kwitha mbe asia ima yeza uthi bandu andu meikala maisunga ciana meikala maisunga indo ciobau andu ni maekio thi kumanthia ciana masunge na muno zutiwe yawo kwou ithite ikwata uyozu wa uzunga ciendu tiikwata uyozu wa uzunga ciana no ngitha ikauma we ikathi sukulu ithi sande yo na inge nikolete othi kanisa ni wa chumwa kwa janondo iyeze cibithukiwa ni na mwezi ata kwa ivinda ya miile juu ngiti malondu ondu mwana tusau cithitwe cibithukiwa ni na mwile namba kumanika maofisa mausuvia na musia kitheka akaunti ya Masaku methitwe matekwiyumilia kwitana ene nthia unula juu meolasimika kwikala na wia na kukoma na indo isu numba na ciana cio kwitha itatona kuma lanza na masani ma muthenya Daniel Mwankela Mutongo TV kuma vangelani mwa kauntini ya Masaku Twandini wa kaunti ya Masaku itina wasikalo cia muika ile inethitwe kuya musini wa Ilovi kana Youth Connect Africa Summit amuika ni mendeka kwa sangelekanio ya Mauvoo cio na utwika ulama kwa tieno kana kwendesia na kwa ile maundu isioni cia ndwani ni wendekethio kuma kwiwe mwene kivila wa nzama ya kisomo mbungeni ya kaunti ya Masaku na ingi MCA wa ward ya Cheleni kuya Matungulu Grace Bahati Zora ulawa weta amuika ame na kianda kinene cha kukwata na kana kukwata miana ya kuima ya mawia kwa kukwata na ikundi na kwambia milati kivathukanio ila itona kumokelia kiukwati nilivoti umbani tunewe Boni Motisia was the first country area MC Grace Bahati wetaka Ilovi ukomanya mweke kana youth sa angeme kutethesia GBV la ni gender based violence angema itumia ikundi kusauvia sindo
tofauti kana wise kwithia ni matethecia either the climate change kana kutethecia community cio vaima kulia mwiga kweka umandikia mathina la mekumbelete isio sio yivo kaundi ya Masako na kumenda kusa matambia na kusisia no matonya umina mathina la mamethirulukite vatekwetela mavinda onthe kutethewa na tongo ikanondo angi kana mamanyike na kuonania utwika wala matonya kwika kuveta mathina isio ni siandwane na kundu kula kungi na ni chongo kula sia mbaito ritu ta Machakos County ma youth maitu ni twithumilie twambise kusisia ni mathina mebalame isio ni situ mathina asu tuke na ideas ila tukona ito tethecia and then tukona kundu kwina kikono tutindo tutetete county ndio tutethecia nini na kindu cia muthembosu lakini no cio tusisie ithieta ma youth ni chao kila tutona kukwata tukatethecia ndiritu otawendekethia ngwatanio cia kutethia enendi icio ni ciandwani kana makundi ma enendi ala matethecia maundu kiwathukanyo na vanene na mithinzo kana matufi kwenda nthi cianza kana kundu kungi ute na icio ni cia ukamba ila andu makuume na utonyi kana wendi wa kwikanesa mathuthia muno kuendea na ukwatenia na kwiyumilia na weta wiyumbanite kuma kwata mbau kana kumonia moloto wa kukwata na nthi no ngwatanio kiwathukanyo cia umatethia na no cio ndu no nyandu amaikwato mbesa mbingiwe na nekulia ti ucio tukoka mitala tesu kwika KICC na tuyona ndeile ingi ikua mithinzio tesu kuno cio mayuthi tweyumilie tusisie ninzi asie bila tutona kutethecia icio situ kwa ibeti kwa ume na mayuthi ithio ntheni twithumilie twina solutions situ community ritu twina thina na muika witu wa Masako kwisa indha county government nemwe itona indha nditethecia kusnatch talent governor uyeta andu maku kana ndu manenia kama tabacia mathiba ya ground momba ni ibeti ikundise ibeti mawete mathina ma ibeti I think usu ni wewe yola coordinator wale lwenda thukuma asioke athiba ya be muika asisia kendo kila matona endha mayenda kwika akoka akautabia ngavana ba yabe gikundi kiendo finance wana mbesa kitetheke wisa ithia ni meka ondu utona utethia no gatethia community twenda ona ma MCA maito program ila sio mathiete mashinani ti coordinator oka kuungamia muradi ni wao betukizie mbesa mbunge na background coordinator ni wao kuungamia MCA betu mbesa mbunge oke asizia kana mbesa isu ne cia thukuma nondo usu ni wao yola tumunengete ondini ya Masako nyene tawaboni motesea enendi ni makulwa kumbula matena wia siko cia kunyamasha kimivai ila cia kusiwa isione cia ndwani matena wia na kuikiria kana mivia ila yailite kuthinikia vata usu ni akonwani kana kumanda usungio wa kutoa kwa enendi asu makwata ukuno wa kunyamaswa ni ukulio umweniwe Luciana Ndila na ulani mungami mutenika wa kuthinikia maundu maki mivai kauntini ya Kitui vala waweta kana enendi ni mailite kuivathana na kutoa isia kuvithililwa kwa siko cia kunyamawa kwake mivai twelewe mbeangene Onesmus Salo mwandu Luciana Ndila na nandiki Mauvoo ni wakulia sika vindani kala mwana wahivikiana kunyamawa mevathana na kutwa isionene nyawaki misika neleto akagaro court komando osungio wa undu meusila makwani asu iweta kana uni uvathukanu na miyao vala wakulia siko cia muthemba ucio mela asima kavikiana kuona livoti kula kwi maafisa ma polisi no kana mwana usu avikiana kukwata haki yake na ila sio bukwa kuya mashinani mundu si bukwa no andu ala masisi kama family mwe uithe kana wangu aithingilila kana makwani masiana sietho miaka 17 mailite kusililwa kotini mwana ndaile chodhamba nikanda wise kwithi ila evidence ila ikwende kana ni akwatikana nesa no chunguzi we kwana public prosecutor yoselela kuma pala be police na moni mainta maikata maitwa imepingwa faili yekwani siana sio ndasiungamia wani musili wa serikali kana loya wa serikali nundu siana si ungu wa serikali aye vata wa kuthinika muimansa we loya nundu asumeva miani nuangela kuetela simetikila na kutwa isionene nyawaki misila mwana wa vikiana kunyamawa ndavikiana kukwata haki yake kindu kila kitonya kuothothio valuku nthini wa thayu wake na muno maunduni make soma iweta kianda kinene kimoko ni masi kwikithia kana nimeyovaka vyu kuli no kana kutethecia ciana cio kukwata haki ila cievurwale mathina ma kunyamawa na musia indailite onake kwitikila kindu kitwa kangaru koti na kamanyikete kilite kiwe nake no alike thinani mundu ni makosa andu eka ikuvithilela sinu isuli koti ni kunwe ni kana wisa kwithia
twaende uyu andu nimeukia kwika sindu ici na munene twithitwe na wila mwana wa vukwa na wethi avukwa ni mundu wa family kana ya mundu matiani ono nipo kaukesa kwithia musiai muno wa inya wa ciana no atwenyothi akaripoti kana musiai wa mundu na ripoti ayambia kunengwe threat kana kudiscourage wanandu ma musi no kumalia musi insano twiki no kwiki ya musi hivyo tu mimi isindu makindo kitu komelelo lakini haki ya ula mwana ndina siwa na mwana sio nene bake kala na kitaucha umesio su mane kimu affect yao kede anda so manesa na ndesa kwikanesa mutiani na maisha make maithukia una baimwenduka onene haki yake nundu ni mwana musi ni wewe ile kwita ungamio la mwana Ilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Nande ilivoti yake Onesmus Chalo kuma kaunti ya Kitui ni kuthishwa ndini wa udhumo witu wa mbetu isoke dia twithiwa na Mauvoo wangi ndukadivasa. Na udhocha ndini wa Kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene bwetu ni kana kwithwa Mauvoo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao gwikala life with a control nunu na bakao kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu awe ande wakomelelie mwana